agende kuri ba bagabo be ba mbere anahabyare n'abana, ariko ugenda usubira umugarure akubera umugore w'isezerano. Oseya asiguza Imana. Imana yamubwira ngo ukore ko nategetse, genda uzane Gomeri akubera umugore, Gomeri w'indaya, kandi azoza yahukana gute agende asubire kuri abo basambane biwe. Aramuzana amushyira mu rugo, Gomeri akora ibyo akora. Oseya aritegereza, arahararuka, aranubwa, umutima urakuba, abura uko agira. Barangiza Imana irazira amazi, se Oseya we, Gomeri mubanye gute? Umutima warakubye. Uko niko nanje mbanye na Isiraheli. Uko ukubanye na Gomeri niko nanje mbanye na Isiraheli. Ariko dore icyo mpashaka kugisha Oseya, imbabazi ngirira Isiraheli arizo nawe ugirira Gomeri. Erega simbanye nawe Oseya ari ukuri mwiza, simbanye n'ubwoko bwa Isiraheli kuko ari mwiza, ahubwo mbanye na Isiraheli kubera imbabazi nyinshi ngirira Isiraheli. Ntabwo mbanye na Isiraheli kubera kwitunganya, ahubwo mbanye na Isiraheli kubera imbabazi mbagirira. Muzamunta mukaja ku mugore ariwe bigirwamana, ku mugabo wanyu wa kabiri, ariko jewe kabagirira imbabazi, nkongera kabavumerera, kabashira mu gituza. Ngwagere mu gice cya kabiri ku murongo wa 16, umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana izongera gucura abisiraheli, kubacura, kubagarura mu rugo, kubazana mu rugo. Isiraheli yari umugore w'Imana. Ngwarangize aharasoma ntaho Isiraheli, muzosoma igice cya mbere cyose cya Oseya, nta na hamwe Isiraheli yigeze isaba imbabazi. Ariko Imana yonyine yama idibuka, irakonkoboka ivuga aya magambo, iravuga ngo nicyo gituma ngiye kumuhendahenda uwo ni Isiraheli, ngo mujane mu kidaturwa murure. Kurura ni ijambo izarikunda kuba cyane ku mugore n'umugabo. Iyo umugore n'umugabo bashwanye, uzushaka ikintu wokorera umugore kugira ngo umugore ababarire, utavuye mu ijambo rivuga ngo mbabarira. Hano murabizi ko abagore bakunda utuntu twa gito, tunyunyuzwa twa gito cyane. Iyo mugize nk'icyo mupfa, ukamubwira gusa ngo ngwino dusohoke, zana abana tugende hariya TRM cyangwa ha Garden City, umugore azama yumva ko umugabo amukunda, ntamenye ko umugabo mbere yuko amushaka yabikoreye indaya zirenga 80 adakunzemwo n'imwe. Donc abagore bakunda ibintu bituruka mu matwi, barabemberezwa cyane. Kurura biza bishaka gukora nka terme kigiye twakoroganye, ukamubwira ati umukuremwo kijya kintu cyari cyabatandukanyije, kandi ugikuremwo utamubwiye ngo mbabarire. Harabaza batahana umwenda ubera ko bashwanye cyane, akamuzanira umwenda kandi yaraheruka umwenda. Rero ntawe umwenda yabonye agura, n'uwo yaguriye nyirabukwe yaje kubugemurira ubwa mbere, umwe yabonye uje iwawe. Ariko kubera ikibazo bagize, akamuzanira umwenda kandi uhenze. Kubera iki? Kugira ngo amwurure, agarure ibitekerezo. Kandi buri abagore baza bagaruka vuba, ariko ntibazababarira mu mutima, baza babika kurusha inzovu. Bagira rikodi imeze nka kuriya ibitabo by'abamaneko. Baza babika. Umugore tumaranye imyaka nashatse 2007, akajambo namubwiye mwiyinga rya mbere aza kanyibutsa, jewe sinza nibuka nibyo mu kwezi gushize. Ariko iyo umwuruye gatoya, uzugarura umuco mu nzu, amatara agasubira kaka neza, gazi kaka kuri gahunda. Ariko iyo umugore aturuye, gaze baza bateka amasaha 2 kandi bagazateka 30. Akakubwira ngo ese ngo gaze nabaye gaze ngo ntihaye yaka. Ariko iyo umwuruye abagore n'abambere aza kumvisa ikintu uzi ukacyumva uko utarukize, akabwira ngo ese wagize ngo turi mu rugezi, ngo ninkwe ngo nenyegeze, ngo gaze urashaka ngo iturikane abana, ngo nazamuye, ngo ihangane, kandi nimba bikugoje kuri restaurant. Kubera iki? Ntiyamwuruye. Ariko iyo yamwuruye, uzuja kwambara ikirato mu cyumba, wagaruka asanga atsima umwotsi wawe uzamuka.
n'amata ku ruhande utamuhaye amafaranga, maze amata avuye ngo nakopse hariya ngo uraza kwishyura ngo cyangwe ngo ndareba kuri yayandi kuko nako mbona ngo imboga zaraye ari nyinshi, ngo nta mpamvu yo kugura izindi. Kubera iki? Waraye umwuruye, ejo wazanye agatenge cyangwa wazanye ikintu. Uzi ko abagore bameze nk'abana. Umwana iyo uje ukazana umukate banywesha icyayi bose, ukabwira umuto ukambwira ngo uyu ni umukate wawe, uheza abandi bose, aza baheza kuko basanzwe basangira, ariko azi ngo niwe waguriwe kandi basanzwe bawusangira. Imana nayo yarebye Isiraheli ibona baratandukanye, yaragiye, ariko aravuga ngo nzamuhendahenda kandi mwurure, subire muzane kandi mwimure mukure aho wa mugabo we w'umusambane wiwe bazabahurira, ngo mujane mu kidaturwa, ariyo nja kumwururira. Amen. Kuri 17 ariko 18 ho hanejeje, ariho nsoma gusa ngo Uwiteka aravuga ati uwo munsi uzanyita Ishi, mugabo wanje. Adamu yiswe Adamu akiri Adamu wenyine, ariko amaze kuremegwa Eve, Imana yamwise Ishi, umugore yimwita Isha, kubera ko Ishi ni umugabo. Ataragira umugore yari umugabo, yari Adamu gusa ufite ubugingo, ariko ntiyari umugabo. Ariko amaze kuremerwa umugore ahinduka umugabo wa mugore. Umugabo yitwa Ishi, umugore yitwa Isha. Aha rero ngo Isiraheli izongera yita Imana Ishi, umugabo wanje. Bivuye he? Kuko Imana yamwuruye. Iyi mikoro ngira ntiki yayivuga, kiravuga buke ariko. Aha ni icyaha cya Isiraheli, nta ruhare rw'Imana rwo gutandukana na Isiraheli. Ni icyaha cya Isiraheli cyatandukanyije Isiraheli n'Imana. Twagera aha ku murongo wa gice cya 6, umurongo wa mbere. Noneho hakadusaba inama. Ni inama aratubwira ngo nimuze tugarukire Uwiteka, ngo kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Bwana sifiwe. Ngo azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Amena. Buriya ubu nta kindi kintu tugomba kubwiriza muri iki gihe keretse kubwira abantu ngo tugarukire Imana, kugira ngo Imana yongere tuvumerere, tuve ku zindi Imana dusubire ku Mana. Turi kumwe? Abantu bazatekereza aho tugeze abanyamurenge dufite abarozi, ndetse nta barozi tukigira, dufite abapfumu, ariko baracyagira Imana nk'Imana yabo mu mutima. Ariko n'abataroga, abasigaye bataroga, natwe dufite izindi Imana. Hari abafite Imana y'amafaranga. Imana y'amafaranga imaze gusenya ikanisa mu rwego rwa 95%. Ibindi bisigaye byose byasenywe na 5%. Uburozi nti buri mu kintu cyasenye ikanisa. Uburozi nti buza busenya ikanisa. Ibintu bibiri biza bisenya vuba bigasenya ikanisa, na amafaranga n'inyigisho z'ibinyoma. Nako sisa bacu nijoro muri ringa rishize, ngira ngo niri turimo namashije gutenga umupastori. Namashije, ariko ndavuga ati reka ndeke nigirira intambara tajya kongeza kandi gakaremere karuta izo nsangano, kuko hari umukristo natekereza ko agomba gutengwa neza, agomba gutengwa yereje iby'amategeko asabwa kugira ngo atengwe. Ariko nkaba nzi neza ko hari akantu wa mpasiteri ashobora gukora. Sinari kumutenga mu materaniro, ariko nari kumwandikira nkambwira ngo ndagutenze kuzageza igihe uziregera imbere y'abantu, kandi aho ndi no bibwiye. Kubera iki? Kubera agakino kagiye hanze baragahararuka kakaza kagakinirwa hariya inyuma, bararuha bakazana kuri rutari.
ubu tukimenya umuririmbyi, tukimenya umupagani, tukimenya umusambanyi, tukimenya umurozi, tukimenya umusinzi, twese duhuriye hano kandi byose turabyamamaza kandi byose tuvuga neza ko tubirimo, nta nubwo tugihisha aho duhagaze. Ariko tugakomezwa tugahabwa agatuti, tugahabwa mikro, tugahabwa ijambo, tugahabwa ubuyobozi, tugahabwa inshingano, nta numwe wo bivuga. Ninde wo bikoraho? Muri mwe ninde wotinyuka ngo avuge umusambanyi usambana ku mugaragaro yarangiza akaba ari uhabwa inshingano mu ikanisa? Ninde wo bitinyuka? Ninde muri mwe wo bitinyuka? Ninde wo bitinyuka wo bivuga? Tawe. Tawo bitinyuka. Nta nubwo tugihisha. Kamera, twese turi kuri kamera, dukora ibyo dukora live, abantu bose babibona, nta icyaka gikora ku mugaragaro. Mbabaze bakecuru, mwebwe abato ni musobanurire bano bakecuru, ese bayita pranka cyangwa prank? Prank? Pranka? Irakaburiyo pranka. Bakecuru, pranka nuko noja kuri kamera ngahamagara nkuyu mushiki wanje, kamubwira ngo nagwaye, nanyohereza ifaranga, akanyohereza, ngahamagara uriya mukobwa nawe mushiki wanje nawe akanyohereza izindi, ngahamagara Gentil akanyohereza izindi, bamara kunyohereza kababwira ngo nariko mbabesha yari pranka. Uwo muntu ukora ibyo abikora kuri kamera, Rugezi kiramubona, itimbya ngoma ko baramubona, Canada kiramubona, Uburaya ko buramubona, isi yose kiramubona, kandi kanisa ryabo rigira kamera. Ni umuririmbyi, ni umudiyakoni, karabesha kuri kamera, ntahagarikwe. Pranka si ikinyoma. None mushana iba mu kanwa k'abakristo, mu kanwa k'abakristo ntiyabamwe mushana. Ni ikinyoma gipanzwe n'abahamagawe kenshi baba bateguwe ngo batandukanye n'umugabo. Gusa biriya nabyo n'ubuhanuzi bizabasohoraho. Biriya bakora ari teatire bizahinduka ukuri, sibyo? Timone intambara iri muri Kongo, iriya ntambara muri Kongo yatangiye ari filime, kuko yari kwipangwa kujya bazapanga filime. Wewe urafata role ya acteur, wewe uraba de bande, wewe uraba sous de bande, na uraba sous acteur type, namwe muraba, kuko muri filime uvuze wese yitwa acteur. Hari bamwe baza bapfa batavuze amasasu gusa kamagira umunota wa mbere papa harabo twagatwita kera ngo ni ba yasho amalizake filime, kajya kaza kurwana mbere kaza gapfa mbere. Iriya ntambara ya Kongo yateguwe nka kujya bategura filime, barayitegura bagira ba acteur, barategura aho bitandukanye, nuko iyo filime yabaye ukuri. Mu intambara ya Rando cyangwa se ya Rambo ni ya Chick Norris n'abandi barasaga ariko ntibapfe. Ariko iyo muri Kongo gusa bitandukanye nuko barasiyo umuntu agapfa. Nibi dukina tuvuga ngo twatandukanye, mu bitangira ari pranka, ariko bizabukuri, ifilime izabukuri, izahinduka nk'intambara ya Kongo. None muzamutekereza ngo umuntu azaze hano, aze n'umusambane we basambane hano dukunde tumuhagarike, cyangwa imyambarire twambara yonyine si ubusambanyi? None mushaka ngo Imana ikomeze tunezererwe mu rwego twari turimo kera tumeze gutya mukecuru, hanyuma uzuja gusenga mukecuru ukavuga ngo Mana niko tuziza? Ntukizi? Tuzi iki Imana tuziza? Tukizi? N'abana banyu babujije Imana gusubira kuvumerera ubwoko bwayo. Ariko sabana njewe ngaya abayobozi bawo. Yavuze ngo nimugarukire Uwiteka, niyo yadukubise kandi izatwomora. Ariko gukubitwa kwavuye hehe? Kwavuye mu cyaha twakoze. Imana ni nyembabazi, tiriwe nja mu bintu birebire. Imana ni nyembabazi.
imana yaremye buriya buhungiro bwa mbere isi n'ijuru bitararemwa. Bwana asifiwe. Hanyuma nyuma yaho bamaze kubaho bavuye muri kiriya gihugu bageze mu butayu, Mose Imana iramubwira ngo remera ubwoko bwa Isiraheli imidugudu 6, 3 izobe hakuno y'uruzi, iyindi 3 ibe hakurya y'uruzi. Gatozi niyakora icyaha atabishatse azirukire muri wa mudugudu azabakize. Bazakora ubufindo nibasanga yakoze icyaha kimugwirira icyo bazabita faute d'imprudence, ni kosa ryo wateye ibuye hirya y'inzu rigwa ku muntu arapfa nta bushake. Ibyo gihe nibakora ubufindo bagasanga ntiwishe kubera ubushake, ngo uzahungira mu mudugudu umwe muri ya midugudu kuzageza iguri ya mwami azapfira ubone gusanga urugo rwawe. Urugo rwawe ntigwemere kugusanga, n'abana bawe bazogumiye kugeza iguri ya mwami azapfira usanga urugo. Ubwo n'ubuhungiro bwa kangahe? Bwa kabiri. Kurumva Imana gusa ukuntu yegenda itugira neza, igenda ituremera imbabazi, 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 imbabazi. Bagere mu butayu, Imana yabaremeye ihema, irababwira ngo ubu ni ubuturo bwanje. Irababwira ngo ahangaha bigeze ku rusengero rwa Salomo, irababwira ngo uzokora icyaha wese akaza hano gusaba imbabazi nzamubabarira ndi mu ijuru. Uzasengera muri iyi nzu yitiriwe izina ryanje nzamubabarira ndi mu ijuru. Irababwira nabyo ngo ubu ni uburuhukiro muzaruhukiramwo. Ngirangize Yosuwa ahanura ubundi buruhukiro, aravuga ngo nako ni Yosuwa wari usigaye, arababwira ngo jewe ngiye kubajana mu buruhukiro aribwo Kanani. Ubwo si uburuhukiro Kanani. Dawudi azi inyuma ya Yosuwa avuga ubundi buruhukiro. Mu Baheburayo hazavuga igice cya 4 haravuga ngo iyo Yosuwa aje kugeza abanyesirayeli mu buruhukiro, ngo Dawudi ntaba yaravuze ubundi buruhukiro. Amina. Bivuga ko bwa Yosuwa butahagije. Bijya byose Imana yagoragozaga kugira ngo umuntu abona hatekanira, umuntu abona haruhukira, umuntu abona ahungira. Ngo ariko uburuhukiro Dawudi yavuze bwari Kristo, buruta ubundi bwose, buruta ubwabanjije bwose, buruta uburuhukiro bwa Mose, buruta uburuhukiro bwa Yosuwa, buruta ihema ry'ibonaniro, buruta bijya byose byabanjije. Kristo aza ari ubuhungiro bwuzuye butagabanyije, kandi aribwo buruhukiro ari nabwo buturo bw'iteka tuzabamwo tutongera gupfa. Bwana asifiwe. Amina. Ibyo byose Imana ari kugira gute? Yari kugira ngo ihenda umuntu nazoza acumura abona hahungira. Ngo niyo yagize gute? Niyo yadukomerekeje kandi niyo izatwomora. Dusome imbabazi z'Imana mu bipande nka bingahe nihuta kuko iminota ndabona isa nirangiye. Yeremiya igice cya 3 zari nimbabazi gusa pansi banasinze ibindi aho bivuye. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 havuga ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, ngo kuko ibambe rye ritabura. Ko murumva aho hantu? Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, ngo kuko ibambe rye ritabura. Amina. Kuri 23 aravuga ngo zihora zunguka uko bukeye, umurava we niwe munini. Bwana asifiwe. Imbabazi z'Uwiteka zihora zunguka, sinari nzi ko Imana izicuruza. Imana yafashe ubutunzi bukomeye k'imbabazi yibitseho. Iravuga ngo izi mbabazi sinazirekera gutya, ahari abantu baba benshi zikaba zosaga, nako abantu bagasaga imbabazi zikaba nke. Ngo Imana ihora izicuruza, sinzi ubugize zicuruza za mbabazi, ngo zihora zunguka uko bukeye nuko bwije, kandi ngo izo zose zibonetse ikazitwoherezaho. Ko turumva
imbabazi z'Imana zihora zunguka uko bukeye nuko bwije, kandi izo yungutse ikazitwoherezaho. Ezekiyeli igice cya 16:6 nuko ngunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira ati nubwo uri ivata ryawe, uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye ati nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Kuri 22 aravuga ngo kandi muri ibyo bizira byawe byose n'ubusambanyi bwawe ntiwaruhije wibuka iminsi y'ubutoya bwawe, igihe utawe wambaye ubusa ukigaragura mu ivata ryawe. Noneho narushe numvira nk'Imana imbabazi. Nukuvuga ngo Imana yageza ibabara ikaruha igasa nk'ihaye izimura, ikavuga ati Isiraheli, hari aho yabibwiye muri iki gitabo cya Ezekiyeli, iravuga ati Isiraheli, ngiye mu mateka yawe, nyoko ni umunyamahanga, na so ni umunyamahanga, umwe ni umuheti uwundi ni umwamori, mbari mu gihugu cy'abanyamahanga, wari utuye umeze nk'abandi bose, ariko ndagufata ngusanga uri nk'umwana utarashaririwe, kandi ngo nsanga wigaragura mu ivata utarogejwe ufite umwanda, ngo ndagufata ndagusharira ndakoza ngukuraho umwanda wose, ndagukuyakuya ngukorera iby'abana bakorerwa byose, ngo ndangize ndagukuza ngusumbisha andi mahanga yose kugira ubwoko bukomeye. Ngo ariko ikiza kintangaza ngo nuko Isiraheli utigeze uzirikana icyo nagukoreye muri ibyo byose. Nicyo cyatangaje Imana, ngo ariko Imana ikanga tujuru igakomeza igakunda Isiraheli. Bwana sifiwe. Reke turangize muri Isaya, Zaburi ya 51 yarantangaje, niyagira uhasoma ariho ndangiriza kugira ngo ndaponda umwanya, ubundi amagambo yose ntiyarangira umunsi umwe. Zaburi ya 51. Aha Dawudi yariko asaba imbabazi amaze gusambana, yasambanyije muka Uriya. Reka dusome. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi yayanditse. Kuri 2, ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari, Dawidi amaze gusambana na Betisheba, Dawidi gumva ko tangiye kuvuga, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanje. Bwana sifiwe. Ako nta muntu gosoma kugira ngo tujane. Ngahe soma wa nibagweze kamikro, nibagwa kamikro, mwumve Dawudi ukuntu yari yakoze icyaha, yari yasambanye, yari yishe, yari yakoze ubugambanyi bukomeye, ariko mwumva ahantu Dawudi yahungiye. Mwumva ibyo yasabye Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe. Umbabarire kubw'imbabazi zawe, ntabwo umbabarira kubera ko mpaye kwigisha imbabazi. Umbabarire kuri za mbabazi wahoranye isi n'ijuru bitararema. Umbabarire kubw'imbabazi zawe nkuziho. Yunganiye iryandi rya Mose. Kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanje. Usibanganye ibicumuro byanje. Kore avuga uti biri imbere yanje iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho. Ibyaha byanje biri imbere yandi, imbere yawe iteka. Biri imbere y'Imana, pani imbere ya Dawudi. Ibyaha byanje biri imbere yawe iteka, uhora ubibona. Ni wowe ubwawe nacumuyeho. Ni wowe nacumuyeho. Nakoze icangwa n'amaso yawe, nakoze icyo udakunda. Zabereye bityo kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga. Ibyo byose ni ukugira ngo ntazirata ngo mvuge ngo ndakiranuka, ahubwo ni ukugira ngo ugaragaze gukiranuka kwawe, kandi uboneke kuboneye n'uca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa mu nda ya mama, muzaha nimo mama yamzariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima. Ushaka ukuri ko mu mutima, ntabwo ari ukumva mvuga ku kanwa.
ushaka ko mvuga ibiri ku mutima wanje n'icyo Imana ishaka nicyo Imana idushakaho none. Buri muntu wese avuga icyaha cye ku mutima we akibwira Imana. Ndi umusambanyi, ndi umurozi, ndi umwibyi, ndi umunyarugambo, ndi umusenyi senyi itorera amanywa nijoro. Buri muntu wese avuga icyaha cye cyo mu mutima. Mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe Ezobu ndera, unyezeshe Ezod nere, unyuhagire ndaba umweru ndushurubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo. Ugire gute? Unyumvishe umunezero n'ibyishimo. Unyumvise umunezero n'ibyishimo kuko icyaha kiza kimara umunezero n'ibyishimo. Kugira ngo amagufwa wavunye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanje. Umvaga atangiye kwinginga Imana. Yaramubwiye kuko yavuze ngo icyaha cyanje gihora iteka imbere yawe. Ariko atangiye guhendahenda Imana amubwira ngo hisha amaso icyaha cyanje. Usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undeme mu mutima wera. Ijya kabiri undeme mu mutima wera. Usubizemo umutima ukomeye. Usubize umutima ukomeye kuko uyu nguyu ntawe. Ntunte kure mu maso yawe. Icya gatatu ntushire kure y'amaso yawe. Umva wa yaramubwiye kandi Dawudi ntiyari kuvuga ngo ntunyice. Dawudi yari kuvuga icyo ukora cyose ntushire kure y'amaso yawe. Igihano mpanisha ariko unshire hafi yawe kuko nzaruha ngutera imbabazi. Ntushire kure y'amaso yawe. Komeza hepfo. Tunkureho umwuka wawe wera. Cya kabiri ntunkureho umwuka wawe. Unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Unkomereshe umutima wemera. Unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura. Abanyabyaha baguhindukirire. Yego. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanje. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanje. Unkiza urubanza rw'inyama y'umuntu. Abaraturagaye avuga icyanyacyo. Mana ni wewe ki y'agakiza kanje unkiza inyama y'umuntu aba yihanye umuntu yishe. Nibwo ururimi rwanje ruzaririmba cyane. Nibwo ururimi rwanje ruzuzura ishimwe gukiranuka kwawe. Mwami bumbura iminwa yanje. Nibwo akanwa kanje kazerekana ishimwe ryawe. Amina. Nuko utishimira ibitambo mbiguhaye. Yego. Tunezererwe ibitambo byokeje. Aha ni mu isezerano risha kera. Ni Dawudi kera yarasimbye ibinyejana n'ibinyejana aravuga ngo Mana nuko utishimira ibitambo. None isezerano rya kera Imana ntiyagaze yakira ibitambo. Ariko abarasimbye aravuga ngo ndabizi neza abandi uzubabesha tubabwira ukuri ko mu mutima wawe. Ariko jewe nabyeretswe sanga tuza wishimira ibitambo. Na Kayini yatambye igitambo ariko ntiwakishimiye. Ariko dore icyo wishimira ni umutima umenetse. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe. Umutima umenetse ushenjaguwe ubasha kuvuga icyaha. Mana ntuzawusuzugura. Mana ntuzawusuzugura. Ugiriye neza Isiyoni kuko uyishimira. Nushaka rekera aho ngaho. Amen. Iryo ni isengesho rya Dawudi. Mureke mbabwire tumaze iminsi turi mu mfu bakecuru ziri hari haruguru iwacu. Umwe wese afite igitekerezo cyiwe uko intambara izarangira. Ariko njewe uko Imana yarambwiye ko tugomba kwihana niho intambara izarangira. Ngiyo kamera iri hariya. Abasirikare ko barakora umurimo wayo Imana ibaho umugisha kandi ko bararwana neza. Abanyapolitike babirimwo neza. Nibafata igihugu AFC gatinda tutarihana Imana izadutegurira kandi gatuma dukomeza gupfa kandi intambara yarashize muri Kongo tutarihana. Yego. Mbere y'intambara twarapfuye mu ntambara ko turapfa cyane na nyuma y'intambara tutarihana tuzakomeza gupfa. Ariko Imana kiratubwira ngo nituyihindukirire. Niyo yadukomerekeje kandi nizatwomora. Sibyo? Imana izihanisha igihugu ibyaha by'abantu batatu. Icyaha cy'umwami, icyaha cy'umutambyi, icyaha cy'umuhanuzi. Twebwe titwakoze icyaha nk'abanyamurenge. Hakoze icyaha nk'ikanisa, hakora icyaha nk'ubuyobozi hamwe n'abahanuzi. Rero ikanisa niryo rifite icyaha rigomba kwihana. Ko turumva? Yego. Ko turumva? Yego. Tahandi dushaka guhungira
iriya mana niyo yatwishe, nta muntu watwishe n'umwe. Icyo yakoresheje cyose, ikimenyimenyi nuko muri bene wanyu bari bafatikanye n'abahaye batwica, ariko nta ruhare babifitemo. Imana nihaye twica, n'ubundi amahoro naboneka muri twe, tuzongera kandi dufate intwaro twongere twicane. Igihe tutarahindukirira Imana, abandi baza bakiza impfu bivuye muri diplomasi cyangwa gufata intwaro, ariko twebwe kuva kera kose Imana yahoze ari ubuhungiro bwacu. nta mabenganje muri mwebwe. Mana arababwiye ngo nibakure imbunde mu bantu, bakunde bakire. Haleluya. Kuva kera kose wahoze uri ubuhungiro bwacu, kuva kera kose wahoze uri ubuturo bwacu, kuva kera kose wahoze uri iki? Uri ubuturo, uri uburuhukiro kandi uri ubuhungiro. Tutaragarukira Imana tuzakomeza tube nk'uko turi, kandi tuzakomeza turire. Devoir umuntu wese ayitekerezeho, umuntu wese atekereza icyo acumuye ku Mana, kugira ngo Imana ibabarire ku ruhande rwe. Kandi muri Ezekiel Imana yaravuze ngo ndashaka gusa umuntu umwe mbakiriza igihugu. Mwakira ijambo ry'Imana. Yigisha abantu gukizwa, apana komedi, azayigisha agakiza. Siko mwe muzamubona? Siko? Yego. Kandi birivuga ngo uzanga ibyo ngibyo ngo ntabwo ari umuntu azaba yanze, ngo azaba yanze iki? Imana. No kuvuga ngo umuntu uzanga amakuru yo kwezwa azavuga akibwira ko ari we yanze, azoba yanze iki? Azoba yanze Imana, kuko nizitanga uwo mwuka. Yego. Imana imuheze umugisha. Ndamukunda, sinzi uko nobisobanura. Nzando nkamwandikira nkamubwira ati ahantu heruka kubwiriza hariho kamera, ngashakisha ngaruha ngatora migaye, ariko kubera nyine ibihe kuboneka kuri kamera si cyane, kubera imperuka. Hari ibindi nyine biri kuri kamera, ariko no kubera imperuka. Bwana sifiwe. Amen. Ariko turashima Imana. Imana ikomeze mwambikira imbaraga muri iki gihugu, ndetse no muri kino kinyejana canduye. Nishimiye kubana n'abavandimwe. Imana ibahe umugisha. Iri hose Imana ikugire neza. Turakwishimiye. Uyu mugabo agira urukundo rutabamo ubujyajya, niko nza mbona. Imana guheza imbaraga. Bene data muririmbyi, turamukunda, tuzatumukurikira. Tuzadukurikira ibitaramo byiwe n'abandi bazasengana, ariko cyane cyane tumukunda kuko tuzatwumva ko azanasenga. Cyane cyane sindirimbo nk'agakiza. Imana iguhereza umugisha. Nishimiye kubana na bene data bose. Ndangu uyu munsi niho nshimye cyane. Ahandi zangenda nkibagirwa no kuvuga. Nagandu mu ikanisa rimwe ntanashimye pasiteri yicaye. Nabyo ntaho bishobora. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. N'abandi basha bose twabonye turabyishimiye. Ndio. Bwana sifiwe. Amen. N'abandi bose abakozi Imana bagisubizo yagiriye hirya, turakwishimiye. Uriya mugabo aba nko hagati ya Kenya n'Ubugande. Tuzatumenya aho tumumari, ariko Imana imuheze umugisha. N'umuntu w'iwacu nawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Baherute buka mikrofone afashe gusoma, ndasoma ahantu hatatu. Nitumara tuganire, kandi ndama ntangiriraho mvuga ubutumwa yarangirije. Niho nane ntangirira. Bamwe mikoro adusomere mu gitabo cya Nehemiya, gice cya 2 umurongo wa 17. Izi mikoro yavuze nimba ari amapepo gabayasengere. Nuko muzizamu nimba ari amabuye bayagure, nimba ari amapepo bayasengere. Bwana sifiwe. Amen. Nayo gabaho nubwo bari mu kuyatsinda. Abantu bari mu kuvuga ngo ntabaho, ariko abaho. Kubera dufite abantu benshi yananije, ntabwo twoyita kantu gatoya. Abaho kabisa. Ariko ntashoboye, tazananiza ururiho.
amen Amen. abaho amapepe abaho n'abadayimoni babaho n'abarozi no muri Bibiliya bari babaho. Simoni nti yari umukonikoni cyane. Simoni yari iki? Yari umukonikoni kandi abakonikoni ni abarozi. Ngaye nadusomere muri Nehemiya igice cya 2:17. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi mutegere mu gusoma bishobora kuba gusobanura atari byinshi uwo murongo wonyine. Haravuze ngo mperako ndababwira nti timureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Amen. Ezra igice cya 3:13. Ezra igice cya 3 umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Ezra 3:13. Bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu. Era kuri 12. Kuri 12. Ariko benshi mu batambyi n'abarewi n'abatware b'amazu ya basekuruza aba basaza bari babonye inzu ya mbere babonye urufatiro rw'inzu rushizweho, babonye urufatiro rw'irindi kanisa rumatangiye kubakwa. Imbere yabo bararira cyane baboroga. Barubonye imbere yabo ngo bararira cyane bagira agahinda kenshi. Abandi benshi basakuza cyane bishima. Nukuvuga ngo abatari abasaza abasore batoya bo basakuza cyane bari kwishima. Bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo. Bituma abantu batamenya ko hari ikiriyo cyangwa hari fete. Kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure. Amen. Nukuvuga ngo iyo fete n'ikiriyo byari mu rusaku rwinshi ruteye ubwoba. Reka nsoma hanyuma mu Kuzakumwa igice cya 6 umurongo wa 4. Haravuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Mukubita ijambo ry'Imana amashiga. Nzahora ngushima Yesu, ndirimba imirimo itangaje wakoze kuva kera kose. Wahoze urumugiro gatuma. Nzahora ngushima Yesu, ndirimba imirimo itangaje wakoze kuva kera kose. Wahoze urumugiro gatuma. Zabivuga bose babyumve. Ndagure kwijwi rye. Isi yose uzazamenya ko wahoze urumugiro gatuma. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Amen. Ndashaka kuganira kuri iri jambo rya Nehemiya. Yaravuze ngo mpera ko ndabahamagara ngo ndabicaza, ngo ndababwira ngo ntimuruzi ko tumeze nabi, ngo ko Yerusalemu habaye amatongo kandi n'inkike zaho zarasenyutse. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndabishira mu ikanisa. Batubwiye ngo icapfuye ni ikanisa, igihugu gifatiraho. Naje nigeze kubyumva. Hari umunsi Perezida Semahoro yigeze kutubwira ngo dusengere igihugu, ngo dusenge kugeza umuntu wese ngo agize icyo yerekwa. Kandi twari mu ikanisa dutaramye kuko avuga ngo nushaka icyo wumva cyogira icyo kidufasha kugira ngo igihugu gitabagwe ugikora. Turasenga ariko nyine tuguma gusenga, ariko igihugu
nje numvishemo ijambo rimwe rivuga ngo itorero turifashe ngo tuba dufashe igihugu. Amen. Amen. Itorero umunsi ry'umurenge gifatwa igihugu kiba kigize gute? Kiba gifashwe. Bwana sifiwe. Amen. Kuko igihugu cyubatse ku musingi w'ikanisa. Kuko igihugu ikanisa niryo riza ribyara abayobozi b'igihugu. Ikanisa niryo riza ribyara abarezi b'imiryango. Ikanisa niryo riza ryubaka abarimu bo mu bigo. Amen. Amen. Ikanisa niryo tuzarira abayobozi bubaha Imana. Nukuvuga ngo umunsi ikanisa ryofatwa tuba dufashe iki? Igihugu. Amen. Amen. Umunsi ikanisa ryofatwa habafashwe iki? Habafashwe igihugu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kandi mwoba ngo ikanisa ntiryafashwe, kandi ni gute ryafashwe kandi turirimo, kandi n'ubu duteranye? Zoba gute kuvuga ko ikanisa ridafitwe, ryafashwe, rifitwe na Satani, cyangwa amarembo yaryo yahiye, inkike zaryo ryasenyutse? Niwo mubabaro Nehemiya yari afite. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nukuvuga ngo ikanisa ubu nyine ntabwo gusenyuka kwaryo ari bisika byasenyaguritse, nta nubwo ari abantu basohotse ngo bagende. Amen. Hallelujah. Nta n'umuhamagaro n'umwe mu ikanisa utahawe ukora. Amen. Hallelujah. Tubishize mu bwenge bw'inaha kuvuga ko risa naryo nirifashwe n'umwanzi birasa nkaho bitumvikana, kubera ibyo byose birakorwa mu ikanisa kandi nibyo byagombwa n'ubundi gukorwa. Amen. Amen. Ariko ndababwira ijambo rimwe Bibiliya izivuga ngo igihe ngo kiraje, ni Yesu wavuze ngo ntabwo muzongera gusengera i Yerusalemu ngo cyangwa iriya iwanyu. Aravuga ngo igihe noneho kiyakiza. Hallelujah. Amen. Aravuga ngo abantu ngo bazaza basenga data ngo igihe kiraje ngo kandi ngiki kigize gute? Kirasohoye. Ngo ubwo abantu basenga ngo ari abazaza basenga data mu kuri no mu mwuka, ngo no mu mwuka, ngo kuko abo nibo data ashaka ko bagira gute? Bamusenga. Amen. Hallelujah. Hari inkingi zibiri zahiye mu ikanisa kandi nizo se na nyina w'ikanisa. Amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo se na nyina wapfuye abasigaye ubupfuzi. Amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo inkingi izibyara ikanisa ni inkingi Bibiliya yavuze ngo twebweho intumwa, mwumva umusingi w'intumwa, mwumva umusingi w'ikanisa. Baravuze ngo twebweho ngo tuzoguma dusenge ngo tugabure ijambo ry'Imana. Yego. Amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo ikanisa ibi bintu bibiri nibyo ibiza biribyara bikarirera. Amen. Amen. Kandi ibi ngibi iyo bishize mu ikanisa habasigaye umushinga, habasigaye ikibina. Amen. Hallelujah. Kandi mwo kwibaza ngo mu makanisa yacu ko dusenga ni gute tuvuga ko atariho, yasenyutse, izo nkingi zahiye? Impamvu gusenga kwasenyutse, impamvu igomba kudutera umubabaro nk'uwa Nehemiya tukarira, inkike zarahiye zarasenyutse, nuko gusenga kuriho none mu ikanisa rya none rigomba kudutera agahinda nk'iryafashwe, nk'igihugu cyafashwe cyatwawe n'abanzi. Nuko gusenga gukogwa kudakogwa mu kuri no mu mwuka. Ndiyo. Amen. Hallelujah. Kandi nivuga gusenga mu kuri no mu mwuka, mwumve rino jambo, gusenga mu kuri no mu mwuka. Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'iki? B'Imana. Nukuvuga
ukuvuga ngo umuntu wese kugira ngo abe qualified gusenga, igusenga ko agomba guhabwa uburenganzira ngo agomba kuba yuzuye umwuka cyangwa yemewe nk'umwana ibwami ku Mana. Amen. Hallelujah. 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 Kuko ikintu kitugira abana ku Mana iki ni umwuka, ni ugusangira umwuka na data, ni ugusangira umwuka na data. Kuko umubyeyi n'umwana ibintu utotandukanya, ntiwofata umwana ngo uramusiga ibara ngo uzomuhindure kutabuwase, nubwo se yo bayirabura ukamutukuza no kujya barimo kwigira, ntibizomubuza kuba uwase, kuko ikibahuje ni amaraso, kandi amaraso ntiwo yahindura cyane. N'abakristu nabo ikintu kiduhuje nk'abana ba data ni umwuka wera. Umuntu wese rero wagurutse gusenga agasa nk'ubasha inkingi yo mu ikanisa, ariko atarabanje kuba umwana mu rugo rwa data, adafite umwuka wa data, birasa nko kubakisha ikintu kiboze. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rero gusenga kubatse itorero uko intumwa zaza zivuga ngo twebwe tuzokomeza dusenge, ni ugusenga kw'abanyamwuka. Ndio. Ntabwo usemewe birizimbwira gukora icyaha wese n'uwande Ni uwa Satani. Ngwerekera ko Satani ahora akora iki? Ibyaha. None gusenga kw'abanyamasengesho basambana, uko gusenga nuko Imana kubaka inkingi mu ikanisa igahagarara. Gusenga kw'abanyamasengesho basabiba, uko gusenga ko kubaka inkingi mu ikanisa tukavuga ngo ikanisa riracahagaze. Niba rero gusenga gufitwe n'abasambanyi kandi ari inkingi yubatse ikanisa, kukaba gufitwe n'abarozi bazwi, kukaba gufitwe n'abajura basaba ibifaranga bari mu guhamagara bakabesha abantu ngo mbonye gahunda, uheruka kuvuga ngo yahamagaye umuntu aramubwira ngo mbonye gahunda y'igihe kugoye, ngo ariko ngo kugifata ngo zabifatira